Kamoko. Ha. Kamoko just like the lizard, kamoko in the hole. Kamoko na wachina. Right kini? Kamoko na sa chiko na sunshine itu mare. नहीं मैं के लिए 6:30 से नहीं सनशाइन का डाक पकड़ ले सोना गौना अच्छा anyway अच्छा मैं के लिए कोई सब तरोगा रुआ ना कहानी कुआ Iya. कोई सारोंगा दाम nito nito captain best captain in the all Iya. in the whole all कोई lakon dona award Are don't talk about that thing, re. अरे मैं के लिए what award dabaya मैं के लिए कोई करोनी टुकना अर्धा दुकानी dabaya कोई lakon dona rotole gunu tea wale nga rotole gunu juice se dabare rada bar rotole dabare Nee. At the end of the year, ni tawan doon na end of the year ni rugby, Ha. the World Rugby sa sulia na awards korto na successful coach. oh अच्छा the old rugby oh अच्छा Korto अच्छा sa sulia na best player award, Ha. sabi sulia talaga na best team of the year, Ha. sabi sulia talaga na best coach of the year Ha. in the 7th rugby and in the 15th rugby. oh अच्छा बाप रे बाप मैं के लिए अच्छा what we make it a win right tell me Na kendo to sa singay winta ka doon kare. Kung sa reta from last week World Rugby sa tukuna. Ha. Sa three awards sa chikoy keri Ha. Fiji's name being nominated. Ngore Are? first one is the player of the year. कोई रहता मैं रहता अरे best place was only best si belo senatla Aha. Namata gona tamata ulo na bakara dawaki na makete eh Kuya sa singay kila na dapat na World Rugby sa sulia Sebelo Senatla. Kode manda na tamatango Fiji ba pre ba mere da makeli back to win Irish series World 7 series. World 7 IRB series Ah, right back gine Back to back. back to back Kolini Sao from the beginning to the end Ah. ko win taka Rona embaki right Ada mo gona tamatango win taka tamata dawakingo Kolinisaw also captained the Fiji team to win the gold medal in the Rio. Raida mata may kito start mana banwa siya mana nito coach Iyo. Kaila ka may kuna tamatang na Ben Ryan right man kini tamata balalo siya mana no na labo right kito sini somi ko ya koyo somi ko sa nanguna pineapple watermelon free fruit ko sila ko ya nageli Sa sanga na labo sa Chico Vici, Ha. kenta tao sa sotava na Cyclone Winston. Rada na saklo Winston sa swek tagi kito sindo na kaibo right man kini man sa bakara But still, but still we go and make it the gold and we make it the number 1 in the all right man kini may gili Kaya sa singay kila World Rugby tapos sa sulit na sa Belo Senata. Adabaro to sa Sarava go in the first place. What they watching? They're not watching Seven, they're watching something else. Right man kini? Mageli? Ha. And also, kung sa nanuma, baka sa mista ka kenda to na best player, Ha. korto sa nasulit kenda to baka best team of the year. Pero to sa solitary bedro Thailand team. All black. Sa sulit talaga na All Blacks. अच्छा को बात नहीं मैं के लिए टमाटर all team all black go dota ni talaga na. Korto sa winta ka 18 test match straight. That's the world record. And also, korto kau nanuma, beka korto sa nasulit kenda to the best coach of the year. Ha. May sulit na Ben Ryan, na? Great. Korto ko sulit talaga na Steve Hansen from the All Blacks. अच्छा बाप रे बलो लो मा को बात नहीं at least Colini Sao go there and the Ben Ryan go there they eat all the food and come back right 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 gini Kolinisaw from Fiji to England, everything paid, hotel, the chow, the roam around the England, na? lakota lang na award li chao kali kya Italia na award ngori kunili ang kataga kita na bura sa kila ko na best player right right gini Ben Ryan ko sa kila na bura sa kila ko na best coach right right gini Fiji team kemdo sa kila na tomata kete sa barong uju ko na go na all the players sa barong uju ko na go kemdo na best team in the whole wide world right right gini Simba na lang din pala sa balo. Kung kada ulo na sa kita ka rasta everywhere. yan na pakasama ni tamata ida reda but sa reda chikon may lumalangi may nakalo kemdo na best team best coach best player Cheche. right right gini na may gali Kuy ko time, tuki ko sa time, sonong ko na May kuy ko sa una? boss. Kuy ko time, sonong ko na kuy ko sa boss ha. Ha. Kuy ko tutubata Lucifer, me. ada ode na tamata ngori Ako, Satan, re. ada mantari na tamata te mo re ko kemdo na tamata sabi ko yo me bunau na sing tambu Iya. ko kemdo ni haya taki $50 hour right right gini
$50. हाँ बुढ़ा होले बाकी ले ले मगे Che. अच्छा मैं के दो second thing को सब तो को का रोग देखची को सब टिको ना कुने मैं न्यूजीलैंडी रे Ay? कुने मैं न्यूजीलैंडी Kune. हाँ ओदे सा कुने मैं न्यूजीलैंडी रे Kune ko na une re. oh ko sa nomuna sa kuने मैं न्यूजीलैंडी Sangay kune ko na une earthquake. oh अच्छा Earthquake lebu babu. Ha. Ang ko na ngunisala. Ha. Kila na main road. हाँ Ako ko sa tapos ang ko sa crack na ngunisala. Baleta roto na tomato sa celebrate chico क्या से सा Sangai- win ta kana best team best coach Sangay ako na ngunisala sa lakmay une sa crack na ngunisala. oh Na building sa Lakoira. earthquake Ha, earthquake. oh ba ka bare रे king gori रे अरे अच्छा को बात ने टमाटर के सा बारों चिको मैं न्यूजीलैंडी बता बार निटो फ्रेंड मैं न्यूजीलैंडी लाई रोटो टलंगा earthquake चिम लगा मैं ता का टमाटर को अच्छा हां Kaya usan ano mo chiko ko sa une ike New Zealand ji. Ha. That's why to pay is stuck in New Zealand. Sa singay raw la kumay ka 2 days na. ले पुना उन्होंने बेबे नया बना रे राइट बात की नहीं अच्छा कोई बात नहीं जे टमाटर के देसा बारों को चिको गारो न चिको ना कुने मैं न्यूजीलैंडी बाग के नमूना चिको ना फैमिली मैं चिको क्या ना मसुला की रोटो चिको राइट बात की नहीं मैं रोटो चिको बिना का मैं सुंदर ना का दाया दो मेरे रोटो मलेटा ना ना गोना लगो मैं कुने राइट बात की नहीं Kune lai une. अरे उन्हें कुने सेम तो बाटा उन्हें ना रानी लुटो ना बिल्डिंग गारो ना चिको के लगो मैं ना उन्हें दीदी तुम राइट बात की नहीं किसे का बुनी किला मैं केले ना किनो ना गोना की तो चिको ना कोरबुली ना किनो बुली की ना टीचर ना टुको ना लगो मैं ना उन्हें की तो बुनी चिको अंडर द डेस्क Yeah, राइट yeah. बात की नहीं हाँ. मैं केले दो ना गोना कोई बुनी अंडर द डेस्क कोई के सोटर बुट की ना लेवा बुनी टलंगा अंडर द डेस्क Iyo. किनो बकले ले किसी के बकले ले Koi ko lebu na kada sa kita ka jibere. अरे कोरबुली टाइम राइट बात की नहीं हाँ Koi ko lakwan ni na under the desk. Ha. She's already there. another one day अरे कोई सा विष्टा का मिलने टीचर टलंगा सा ठीक है ना अच्छा बिना का Thank you babu. A certain kind of life